Ekigenda okubeera wano olw'okunanga ennaku z'omwezi 16 Katikiro Peter Mayiga agenda kujja okutukyalira n'okutusiima. Atusiimye ebintu bingi, atusiimye ettafaali, atusiimye emisinde, kale byagenda okutusiima bingi. Kandi itwe tutungire omukisa nk'Abaganda ba Western Uganda n'abatayi bitu betwire nabo ntuza kutayayisa Katikiro wa Buganda ow'ekitiinisa Peter Mayiga olwakana 2016 by'okwakana. Bakamuzika ali hano nja kamukuzi. Then Nambaguta. That time akali Katikiro Ankole. NKORE MEDIA niyo yonka yokushanga ebirungi nk'ebyo. Sekwati NKORE MEDIA NKORE MEDIA TV, thank you so much for watching. Mwebale kutukunda erizoba turiyo ha Hotel Triangle tukiringire turiyo netu tebekanisa hamwe naba tebekanisa nitwe twaba batebekanisa abo kugira twakora awareness naba tebekanisa omukoro ogwa Katikiro turiyo ntukwakira Katikiro rwakana ari kusima abantu habwo kumuha yetofari ningashe sente ezombe kiro bwa kabaka bwa Buganda mbwenu ndiho na nomu habakyara abari omuntekatekeji mukyara nakwakira nyabo nkwaniriza katukozesa Oluganda nkuzemu. Okay. Aha gwenga omutestesi nga sinakubuuza kiddako soka oyanjulire abantu amanyago n'ekyokola mu bwakabaka bwa Buganda. Okay, amanya gange erinnya lyange ndi omukyala Imelda Namayanja. Obwakabaka bwa Buganda mu Ankole n'ekikezi nkolanga omukyala alabirira abakyala n'abaana. Okay, gwokola mulimu ki? Omulimu ogwange ndi mukyala musuubuzi era nga ndi mutunzi wa ngoye era nga nze ntunga gomesi z'Abaganda mu Ankole n'ekigezi wano. Okay, gwe nga omu kubaka kiiko oba abakolagana n'Obuganda kikiddala ekigenda okubeera wano olwokuna era kyekitulese? Ekigenda okubeera wano olw'okunanga ennaku z'omwezi 16 Katikiro Peter Mayiga agenda kujja okutukyalira n'okutusiima. Atusiimye ebintu bingi, atusiimye ettafaali, atusiimye emisinde, kale byagenda okutusiima bingi. Era ayagala n'okumanya ebizibu ebiruma Abaganda abatuula mu Ankole n'ekigezi. Okay, gwe ng'omukyala akiikirira Obuganda olaba nga bizibu ki ebituluma ng'abakyala era Katikiro agenda kutuyamba ki era okubiriza otyo omukyala era omukubira mulanga ki okujja mu mukole nga guno? Okay, ebizibu ebiruma abantu ba wano bimmanyi nga nze education kizibu nnyo naye Obwakabaka bwa Buganda mbumanyi nti butera okuyamba ku bantu abateesobola bulungi ne babanga basobola okutwala abaana baabwe mu masomero era busobola buteekawo n'ensiisira z'ebyobulamu. Era nange ndumusaba wano mu Ankole n'ekigezi naffe batuwe ku lusiisira lw'ebyobulamu tujje wano abantu babakebera endwadde ezibaluma. Ekyo kyensinga n'okwagala. Education byonna bigezaako dda kuba nange nafunako ku education ku basale ya Bwakabaka bwa Buganda era omwana wange nasomerayo bulungi era akola. Okay, kati bwe tuba twagala basale ey'Obwakabaka bwa Buganda tugijjawo? Obwakabaka bwa Buganda tutera okufuna basale okuva wano nga tuzisabye naye ng'abantu babulamu okumanya. Zisangibwawa? Wano tuzisanga tugenda ne tusabira mu Bulange Emmengo e Kampala naye ng'ovudde eno. So naffe tujja kwagala ofiisi yaffe wano ebeere open abantu basobole okubukozesa wano. Okay, kubiriza omukyala atulaba wamu n'omwana n'omuvubuka na buli omu asobole okujja ku lunaku olwokuna ayanirize Katikiro Peter Mayiga ate ng'asiima Obwakabaka bwa Ankole oba Abanyankole okuwa ettafaali Obwakabaka bwa Buganda. Nkubiriza abakyala n'abaana wadde ennaku za kusoma naye omwana aba asobodde ng'ali eyo jangu oyinza n'okufuna omukisa gwe wonyini ne weeyogera ne Katikiro n'omubuulira ekikuluma munnange tomanya. Okay, weebale nnyo mukwano. Osigadde ndi Imelda Namayanja. Omutuuze w'omumbalala wano Mbalala City. Ekirala nga tonnagenda
obwakabaka bwa Buganda bukoze butya oba bukoze ki ku bantu be bajje ku nguudo olw'obu bizinesi obuli mu buyumba oba bukiyosi anti era obwakabaka bwa Buganda bo kyembumanyiiko mu Buganda bayina amataka nze nsaba nti bututeerewo obutale bututeereko obutale tujja kujja tupangise mu butale omwo tukoleremu kubanga kati bano bo bagamba tebaagala bantu kukolera ku nguudo zaabwe so kati obwakabaka nga bo buyina amataka amanene nekyabaddeyo era mu Buganda jjo nga bookeza akatale k'ekatwe mbadde nsaba nti tekidda tulabike nga tuzimbisa amataffaali oba tuddamu kusolooza sitafaali tusoloze ettaffaali tulabike nga tuteekako obutale abantu baffe babe nga basobola okukolera mu mayumba munda webale nnyo mukwano mulungi ali kutureeba tukiriyo nitugumizamu naba kabaka Rwani ngashi abo bwakabaka bwa Buganda bariyo nibatwakira aha Hotel Triangle izoba eryo Rwakana mbwenu iwaryokwe alikwenda kuhagira obwakabaka bwa Buganda oryo Muganda oryo muri Ankolomu oryo Munyankole otayizo Muganda ningo shwirwe omuganda ijaha a Hotel Triangle kasheshe nibakwakira Katikiro Mayiga Peter Charles nakubaryaha nakugabura nakubana hebitoke nakubaine muchere nakubaine bihimba nakubaine buri kimwe iwe ija echawe no kujwaraje okija okwakira Katikiro witu mbwenu ndi ndo mutebe kanisa owe minyeto nyabo nakwakira ekituufu nnyo neyanziza nsooke kwebaza Mukama Katonda atwadde olunaku lulungi ngala tuli balamu tusobola okusinkana tiwakozesa Olunyankore amazina amazina Luyombya Florence Nkobaza Mbogoma Motor Spares abasinga lege mumanyi eryamadanse exactly okolanga nino okoranko obwakabaka bwa Buganda obwankole ninkola nkakurra abasigaze eminyeeto yoona ninkurra eminyeeto yoona mbwene ekintu ekimwakisayi ekintu kiri muki nimwenda kutukaha Triangle nimwenda abantu bije bakore kibazine bazane na Katikiro bamushabo obuyambi nakuba nagaba school fees nakuba nakora ki so ne kantwala omukisoogu ogw'obwebembezi bwennyine okowora abasigazi boona abokuba Katikiro nayiza ebiro 16 olwakana nayiza okusiima ebyo byona bye mwakozire okuheereza obwakabaka bwa Buganda etofaari okusiima abo boona abakufutayo esaara okusiima abo boona abamukolire ebirungi so ninyeta abasigazi mwena eminyweto yoona ninjeta mweze twaniriza omunaka witu omujenyi witu abokuba abasigazi ogw'omulembe n'ogwitu tolesa ekitone kiitu newokureba ngu abasigazi abandi bokureba mbarugayo mbolesa ekitone kyabo solo nimbeta ebiro 16 olwakana mwize mwena mwize ebiri 15 netuzaba kumwakira kuruga harwe mpaka mbarira yona so ari ibiri ne haza okuba wengoma abazinyi abakunaka mwena mwiza abasigazi mwena enzwara mwize muzwireje batiziro muregingi na je batiziro muregingi mwize muzwireje gomesi aino mushanana aine kiteteyi kyapase aine kiteteyi kiri mwize tuhereze omukolo ekitinisa na rukundo otworeke rukundo yitu nk'abanyambara nk'abasigazi eminyeto mito ejo koresa ekitone kitu we bari munonga iwe nkomu omunyeto ninga sharukurire omunyeto haburaho omunyeto hakakoko kasirimu abo kugira asande tukiruka kabakazi run esente zikuza bari infected with HIV ninga shi abina kakoko kasirimu eminyeto jona nimba habura mwetantare obusambani mwetantare mwekunde ko kureba mutayi wawe yakusemeza
otine bunanka bwokuza omwirwaro okukyebeza ozwara akatimba akapiira kakali mpitawa so n'akatimba kokuba okina okazwara abokuba ejembere egumire abasigazi mwerinde zwara akatimba n'akapiira mwerinde abasigazi mwerinde buzima abokuba ejembera nimbi ejembera nimbi kamba gambira abasigazi okumbera omubazi ogwa buli izooba nakyo kigumire kokuba orwire tokuza omunsi za heru kokuba orwire tokuza mu makampuni amahango so mwerinde buzima nimwabe abakine mutewa masiko abokuba nitwe embera niyejo ensi guriyo omubazi guriyo so mwekunde abasigazi mwekunde ebiro 16 torese omusono gwitu ogwa Buganda sajja kabaka awangale omurungi ari kutureba nakwakira ari Ankole Media TV. Thank you so much for watching us. Mwe bari kutukunda erizoba turyaha a hotel triangle ekyatuleta no kukwakira mutayi wanje ari kutureba ha kutebekanisa okwa Charles Peter Mayiga Katikiro wa Buganda ningashi obwakabaka bwa Buganda nakubaryaha hotel triangle izoba ryo rwakana mbwenu tukwakira oyije byo kurya nebyo kunywa kabaka yagabudde kan tugambe okache na no mutebekanisa abeho neshonga ziya twanjura erizoba omutebekanisa nakwakira amazina gawe. Amazina ganye ndi Rubyayijuma Mobraiza w'Abaganda Western Uganda. Okay, chaturetaha a hotel triangle twahura ntaro kurya no gashuro rwakana namazime byo kurya biriho ningani mukutwa popcorn mwene koko kureba ngo turiyo nturgo misinde ya kabaka kandi ito tungiro mu gishanka Abaganda ba Western Uganda nabatayi bitu bitwire nabo ntuza kutaya Katikiro wa Buganda owekitini Charles Peter Mayiga orwakana 2016 byo kwakana a hotel triangle nitukumugambiira ebizibu byitu noma abatwe obu kioski bwitu bakabutwara itwa abakyala titwine mere titwine school fees ekyo nicho kinkumureta ningaryo naretwa ebintu ebindi ye bari munonga ekiriyo ne kireta Katikiro rutweji naiza kutwebaza itafari twahire Buganda yazinga no manyango mbara tukiyeyo miliyoni 110 tukakora munonga so nibagira ngo entasima ebirwaja ati Katikiro buriya tukamaha ariyo naiza kusima abantu ba Western Uganda nainda kutugabura so okurya no kunywizo beryo hotel triangle nebyabusha ni mwenda Abaganda bonka ninga abanyankore abakigana n'abatoro mbwenu madamu kankusisi emisinde yitwargam owagisinga ne bamwetopiyo norango ibintu bya Buganda tiby'Abaganda bonka na nitafaro wakizire ku senti akaba ryo mushija wo mukiga a miliyoni 4 zo kuri so nikimanyisa ngo abantu bona bakatukunda nibakunda Buganda nibatambura hamwe ntweta Abaganda abanyankore abakiga buri muntu wena kabo mukonga ishi. Okay. Aha, orugira ryekyo yobwakabaka bwa Buganda ninga shinkiwe mu Braiza mutuyambire kyo mu Western Uganda bwo butukorire ki butuyambire ki ye bari munonga kantandike n'emisinde itwiruka emisinde yeri izoba eyitwiruka turiyo ntuza kwirukangirira abarwire ba sirimu Uganda yona sente zukurugwa mu misindeji nibazitwara mu ministry ya Health bazigabanisiza amarwaro gona omusekita yebya sirimu so nikimanyisa ngo tubantu tukora burungi bwansi isente zikurugwa ko mu misindeji neza kuza Kisoro Karamoja Guru Masaka Uganda yone funeho. Okay, awe bari munonga kutwereza oka light because omuntu ari okwe nabasa kwebuzanywe nibinkwatiraho nkayi nibinyambaki era bimpire ki ori kwendera ninyenda oyeta abantu obashabe bije bahagire obwakabaka bwa Buganda bije barebe Katikiro wa Buganda Peter Charles Mayiga bije bamugambire bizibu byabo buri omwe kizibu cyayine aija kigambire omukuru because warra hariyo mukuru obundo katunga mati iye bari munonga mwenu ekirabe nikireta Katikiro no kutwebaza tukamuyamba kari atayizere kora ki
twebaza so nkako kumanya ebya culture zitu abantu twine embeera zitu zitukwisha ntorabamu nkabantu kandi ko kutunga bagenyi nkabo hine empinduka erikwisha nebamu hati nkanyo bampendira obuduka bubiryo mutahunyo konka abo kucyara kwa Katikiro hati ni impurangu stress ninza jimaraho no kumugambira bizibu bya nimbaso butabe mugambira abo kubana wetarabe mari noreba we arukuriya omubya culture tariyo muri yebe bya administration ya government bo wancenga konka tuyinemo omubi tukugenda ntukwatereza twaba tuyine ebya culture zitu nambwe enzwara ahizoberiye ryo rwakane 2016 byo kwakana ntusaba bacyara muzware misanana na gomasi na suti zitu ze kinyankore na bitete ibiringwa nangu wikitete hati hagwe mwenta kunura ni nurwo mucyara ozware suti ye kinyankore bana bajyangu Katikiro atayayire abantu bankore bareba munyankore kazi wenyine nashaki hati wo wazwara buteteya no buteteya no buregingi jegingi so na nekini nyenda kushaba aba boda boda takareta pichi yawe izoberi abo kuba hotel triangle tapta hamu boda neko magate kandi bine security yawe so bakuvuge bakurete bakunaga hoteli otambure oije oze kurikiriza Katikiro cyagamba we bare munonga so abantu mwena mwishi right Nkole Media TV, thank you so much for watching. Ndi na nowe chitinisa mutasa kafero mutasa na kwakira we bare munonga omomo mu Ankole nokora nkoha habwa obwakabaka bwa Buganda oyagala njogera limiki Orunyankole abaziza Runyankole media Nkole Omukole Nkole Media iza Runyankole Media nikola ki wabuzota nokora nkoha nokora nkaki omu bwakabaka bwa Buganda side ya Ankole on behalf of bwa Buganda nimbaki nikikirira abaganda abaru Omukole na Kigezi omurukiko rwa Buganda Bulange Mengo nka omemba wa parliament ya Buganda obwakabaka bwa Buganda butukorire ki nkitwe abanyankore ningashi nko bwakabaka bwa Ankole obwakabaka bwa Buganda bukuze bintu bingi kabaka kwari first of all development yabandize umuri Buganda ekaretwa Baganda mbare town age ikatandikwa Baganda enkura kunanene eriyo mu Nkole ikija bwaki abwa Baganda recently twabentu omekaha kubaje ombihandiko bya Ankole bashanga bashija nga my grandfather niwari n'intaro ezo kwangusya Ankole formally likabari yishaza rumwe twazi kashari Abaganda kubize with their na expertise yabo yo y'intaro zabizwe mu Buganda bija experts bayambaho DC akaba yo muzungu bamweta Makrista bakamuzikari yani nja kamukuzi then nambaguta that time akari Katikiro Ankole no mugabe wankora akaba yini myaka 14 Abaganda when they came here they were ruling Ankole nka kuko muntu wakuba muhoro konkotina masaza utina gombora tina administrative structures kubizire so they expanded Ankole yaba bigger from 1 saza to 10 Ankole has 10 masazas and so many gomboras amasazago nigumanya Kajara Igara
Nsingiro, 10 of them. Baruka structure from Saza to Gomborora to Miruka to Mutongole, Kokuchabi mu Buganda. Mbaguta yali wa Katikiro. Kuyamba Mugabe to run those Masazas. So all the leaders, the Masaza chiefs and Batongole and Miruka and Gomborora, we are Baganda. So Baganda brought civilization and that structure. By the time Baganda came here, people would go to bushes and help themselves from the bushes. But the Baganda came and said, no, you must have latrines. You must have roads. You must have so many things. They were just dressing in hides and skins. So they brought Mbugo. Some of them put Mbugo as the first dressing in Ankole also. So civilization began from there, administration began from there, Ankole developed, and from that time, Abaganda tebatangananga Ankole. So when Ankole liked Baganda, they have been staying here in harmony, and they are still in harmony. So now Ankole should really appreciate, and also Buganda should appreciate. They should so the two should appreciate one another, and we believe our relationship and friendship will in Ankole, Baganda and Ankole will never end, because some of us have come from Banyankole mothers. So Banyankole can marry Baganda, Baganda can marry Banyankole. Although earlier on, the Baganda were saying, actually it was in our wills of our grandfathers, that Abanyankole mubasabanga abaana b'obuwala munembawanga abaana b'obulenzi olwo mulyongera okunyweza oluganda lwammwe n'enkolagana nabo n'okubabeeramu emirembe n'emirembe. So Buganda has done a lot, and plus today there are so many others, but first of all look at that history. You will know how Buganda has helped Ankole and is a source of friendship. Thank you. Thank you so much. NKORE Media niyo yonka yokushanga ebirungi nk'ebyo. Sekwati NKORE Media, Ankole.